Twihuta n'ikibazo cya mbere kiragira kiti ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira a. umuyobozi, b. umuherekeza, c. a na b ni ibisubizo by'ukuri, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni a. ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira umuyobozi. Ikibazo cya kabiri kiragira kiti wakora iki ubonye iki cyapa? Ese nk'umuyobozi wakora iki? a. guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye, b. guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona, c. guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka, d. guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni b. guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Ahangaha iki cyapa uzakibona cyane mu masangano y'umuhanda, urabanza ugahagarara niyo nta kinyabiziga waba ubona. Ikibazo cya gatatu kiragira kiti umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki gihe ageze aho banyura bazenguruka? a. tanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka, b. tanga inzira ku binyabiziga biremereye gusa, c. tanga inzira gusa niba uri mu nzira ya kabiri n'iya gatatu isohoka, d. komeza kuko abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kuguha inzira yo gukomeza. Ahangaha igisubizo cy'ukuri rero nta kindi ni a. tanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazunguruka. Ahangaha itegeko rikurikizwa ni rya rindi ry'uko ugomba gutanga inzira ku binyabiziga byamaze kugeramo. Twihuta ku kibazo cya kane kiragira kiti amatara maremare agomba kutamurika mu bihe bikurikira. Ese ni ryari amatara maremare agomba kutamurika? a. iyo umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kureba muri metero 200, b. iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi, c. iyo ari mu nsisiro, d. ibisubizo byose nibyo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni b. iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Impamvu amatara maremare ahangaha agomba kuzimwa ni uko iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi ni ukugira mudahumishanya amaso nk'abayobozi. Ikibazo cya gatanu kiragira kiti iki cyapa gisobanuye iki? a. birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga, b. gutambuka mbere ko ibinyabiziga bituruka aho ujya, c. a na b ni ibisubizo by'ukuri, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni b. iki cyapa kirakumenyesha ko ugomba gutambuka mbere ko ibinyabiziga bituruka aho ujya. Dukomeza n'ikibazo cya gatandatu kiragira kiti za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishije amyasa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira: a. amatara abiri ashyirwa inyuma, b. amatara abiri ashyirwa imbere, c. rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, d. b na c ni ibisubizo by'ukuri. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni c. rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Igihe uzabona za autobisi rifite itara rimwe rishyirwa imbere n'irindi inyuma ugomba kwitonda. Dukomeza n'ikibazo cya karindwi kiragira kiti iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilogarama 3500 ni a. kilometero 60 mu isaha, b. kilometero 40 mu isaha, c. kilometero 75 mu isaha, d. kilometero 20 mu isaha. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni c.
kilometero 75 mu isaha. Ikibazo cya 8 kiragira kiti iki cyapa gisobanura iki? A. Birabujijwe guhindukira. B. Birabujijwe gusubira inyuma. C. Umuhanda unyerera imbere. D. Ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Ahangaha rero iki cyapa kirakumenyesha yuko bibujijwe guhindukira. Ikibazo cya 9 kiragira kiti urimo kugendera mu nzira nyabagendwa ni gute wanyura ku muyobozi w'igare? Ese ni gute wanyura ku muyobozi w'igare? A. Kuvuza ihoni mu gihe unyuranaho. B. Kumunyuraho umwegereye. C. Gusiga umwanya uhagije umunyuraho. D. Kugabanya umuvuduko mbere y'uko umunyuraho. Ese nk'umuyobozi wamunyuraho ute? Ese ni A. Kuvuza ihoni mu gihe unyuranaho. B. Kumunyuraho umwegereye. C. Gusiga umwanya uhagije umunyuraho. D. Kugabanya umuvuduko mbere y'uko umunyuraho. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni C. Gusiga umwanya uhagije umunyuraho. Impamvu usiga umwanya uhagije ni ukugira wirinde impanuka. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni A. Kilometero 70 mu isaha. B. Kilometero 40 mu isaha. C. Kilometero 25 mu isaha. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni C. Kilometero 25 mu isaha. Inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngararumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. A. Babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ryera. B. Iburyo babona iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije gusa. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Bagomba kuba babona ibumoso bwabo iby'ibara ryera kandi babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa risa n'icunga rihishije. Igisubizo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 12 kiragira kiti iki cyapa gisobanuye iki? A. Uburenganzira bwo gutambuka mbere. B. Nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri. C. Ibyerekezo bibiri by'umuhanda. D. Birabujijwe kunyuranaho. Ahangaha nk'umuyobozi iki cyapa kivuze yuko bibujijwe kunyuranaho. Ubu ngubu ni uburyo bwa mbere bazakikubaza. Tugiye kurebera hamwe mu kanya uburyo bwa kabiri bashobora kukikubazamo. Uburyo bwa kabiri bashobora kuzakubazamo iki cyapa ni ubu ngubu. Bazakubwira ati iki cyapa kibuza kunyuranaho ibumoso ku binyabiziga bikurikira. A. Ku binyabiziga byose. B. Ku binyabiziga byose bifite moteri. C. Ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero uzasubiza C. Ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Dukomeza n'ikibazo cya 13 kiragira kiti uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri. Ufite ikimenyetso kiburira cya mpande eshatu. Wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze? A. Metero 5. B. Metero 25. C. Metero 45. D. Metero 100. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni B. Metero 25.
Ikimenyetso cya mpande eshatu wagitera muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze. Ikibazo cya 14 kiragira kiti umuyobozi w'ikinyabiziga aritegura kunyuranaho ibumoso. A. Nshobora kunyuranaho nyuze iburyo. B. Sinshobora kunyuranaho. C. Nshobora kunyuranaho nciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni C. Nshobora kunyuranaho nciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije. Dukomeza n'ikibazo cya 15 kiragira kiti icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa. A. Ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umukara. B. Ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. C. Ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni C. Ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura. A. Metero 100. B. Metero 200. C. Metero 150. D. Metero 250. Ahangaha rero amatara ndangacyerekezo agomba kugaragarira nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera ya metero 150. Igisubizo cy'ukuri ni C. Dukomeza n'ikibazo cya 17 kiragira kiti ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe atwaye ikinyabiziga mu gihe cy'ibihu, imvura nyinshi, umwuzure cyangwa umukungugu mwinshi. A. Kugendera mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda. Gucunga ibimenyetso bigarura urumuri. B. Kugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi. C. Gucana amatara maremare hanyuma ukagenda gahoro. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero icyo umuyobozi agomba gukora aba agomba kugabanya umuvuduko hanyuma agakoresha amatara magufi. Igisubizo cy'ukuri ni B. Iki cyapa kivuze iki? A. Umuvuduko ntarengwa wemewe. B. Guhagarara umwanya muto n'umunini ntibyemewe. C. Iherezo ry'ibyo wabuzwaga. D. Birabujijwe kuhinjira. Ahangaha iki cyapa kikumenyesha yuko ubujijwe kuhagarara umwanya muto n'umunini. Igisubizo cy'ukuri ni B. Ikibazo cya 19 kiragira kiti nta tara na rimwe cyangwa utugarurumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. A. Amatara kamenabihu. B. Amatara yo gusubira inyuma. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibyo ntibikurikizwa ku matara kamenabihu n'amatara yo gusubira inyuma. Ikibazo cya 20 kiragira kiti ahari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. A. Metero 1 na santimetero 50. B. Metero 1 na santimetero 75. C. Metero 1 na santimetero 90. D. Metero 2 na santimetero 10. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni C. Metero 1 na santimetero 90.